amanu ba he pengano pengapo teita amaucha ampo he mission daro chata amno ma he asati amta amo he tidum za local wonde ta on how to ba je chok khaje amcha ta khawari khan ta on na ba bu to na heta di sit hoto cha pi de ta mala za khan de point phana ta ite malu he zana lim phana ta kha miam chanda cha mo na hem de su run lupi heita abele tha ta chakhida ma so hi aw na cha ta kha chuta ta ba khai te ko cha he no van he po he pianga cha ta amno he lakhirung acha amo he tidum zau lucas le ta ampo he evangelist acha chahon tam no he ken pileta treasurer right senga haiba cha ta kha chuta ta bor khan ta cha ona za pi suta impana ro ta ibor cha apkun phait ko je mem pi ba ta amon nim kha chol te lungai te ko ta he na ra de ti le ji chota amanu ba he ina mo de ti ji le ta kla bi ji chho ma re ti le ma to hi ta ma ba phan ha kha te ko na cha ta khabar kha te ko cha he tama he hela cha kala ta he ti don za village pastor chon William pami po hi laitlang bru venga an village pastor tho chu ni ta ni ko ran ho tu ve ania alai me hi mission pastor chu ni ta ni tama he chavila ka va he ona tu vela so ona tu vai cha ita vai na li vai vam cha tara tu mi he la he ma pastor ji mo bo khawa de vi ta ma ma le vange pita ima pastor ta he ona na li ta ama bo chi thanda na ma khula inda thati report na hota chu tu me va pita cha sala atama he ma pa pha li pita he ama loka ama e chuza mo boleta mnu pono za he atama he ne wo chreita atama he ki me chu kho cho ki me laitla on ne zo cho tha ta long sa pita chaba ta atama he ripona chupa he mo vo pi opa cha ta he mo cha la ta tu he ki me laitla le ta on ne hu tu cha ta chavila ta he tindu zao local ta on ne hu tu pa cha he brumi sofi he ko lupi ta he general ta avovuita cha dai ti lan cha ta ame he general ta vo au kha ame nge pa na kau chuai cha sala me tu na kau chuai cha sala general na khata tauman za bu ban za tha ta avo ta ita khatarai cha sala he brumi sofi cha mi sofi la la ta ne mane lakhila ta khata no pono za be azeda to na ta press by 3 azeda to zaun ta assembly za utlo khibata so hota hekota chota pachapi moita ame chota he bru hicha miss sofita phau baba pi ta khata he assembly ta committee ne ba february bata ko sane na ta ko kin ko polipa april thapa tari na senum ta na khaw khata he bru miss sofi he vo phawita atako he april thapa na senum ta na khapa em ko tlo khata sa bru miss sofi he ko khanpa akotli ba opa sa sabata he ma fi director pa Reverend C Henry Vabi bin Hesa chun heta hetha ta ha brumi sofi ma fin of heta ma tha tam ne wala khita ako khon opa acha van heta converso he ni sila ladies ti chuleta bru zaw de ta heta kime BEC malanova zaw panhe isla apo khathi sila o ne zaw la leta alalun over zaw chuwa sa sala
khazai pa khinara kono zaw chu bo cha sala onne zaw chu apoven opcha sala loka cha zaw chu poven opcha sala tapakha pacha khata zaku kha nowe ba thapa tari nasal hi thu ton khata nasal hi pango tai khata laitla loka cha salen heta pada phanga sabzaw sabta hen conversion e khanuka avon mapita he onne ne zaw chu dilki zaw votlewita chal hi khuta chilhu KTP lo pau zaw chu votlewita ame zaw chu helen heta ate yaw de leta spola chugai cha sala ema pakhauna zaw de leta hlo chithana hlo bi zaw chu lo pau zaw chu phanga saba ne vo praw ita he ai khanwa ko wesa ima wo ma cha ame bruchi zaw chu alawnga sa ita cha ahiba aku ku sanen ta ku kin ku pongol le chu he tu chani hi sila ta pa o nevza ame nu pono za ro rin le ta vo pathu hi ta ata ko di ko cha ku sanen ta ku kin ku pongo pa nu we ba thapa hata inenivar chulen heta he tindu zaw loka 1 ta 2 ko bai ta atako he converser ineniva imapatlo hi opa cha savata he ampanhe chi ba hota he brumi sofi hita cha fi khila hota fi avolu atulibita aluli chana cha he ga tin klaren heta budi spa achaupa outla khulibita UPC zawnata salvation zawnata onneiba laira zawnata sino zaw sa hita khikhalen heta onneiba mene metho mepli ta hita khi alhuwe kheta onnei tla alhuwe khi eda chawbe kheta onnei paukha tla chawbe ta hita onnei he au hulu chapita chawan jata he khe la amaka la leta ma onnei no zaw cho tha ta nemro chakhi ocha he brumi sofi cha theito lo to nei thaba achaw au tla khuli ita amei ta cha khrizaw pa ata khai kholo ita cha ga sala amne te ama khene leta jisu krista amanye panova bi ni sai libita ame ma khe da hota khri azaw liwa khen hita amele nta au ita chawa jata khrizaw wa khe nye pa tu khe tu zinata au zi kisato tuna ato de da so he ama pachu vele lo ma o he kime chu he atama he amulva lo vele lo ma va bochata chawa ta he april khapolen heta he fizaw chu he bru ki auna mai ko leta he laika he longka disti chulen heta survey of the so he atama he komti ta he kari khai pita chawa ta haleta laika tam ho tu buza tilu zaw le tam ho tu buza chon heta service laita ama ga zaw pa ko ve lai law mata ama ga du suza achuve laita he BEM he ga ko ve la lo masala he lai disti chulo du chuleta bru hicha kime on enable heta pokha chathi o heta on enable heta au hova bru zaw du ta kha kime hem labata pikai chingi o heta onne he atama he saukom hota kime onne heta pokha chathi o he atakula leta ima chu chaipa achawa zawata tumna chu he kota phabazaw ni tale libita he lai tale heta he khala ne ta generata avovu ne ta hu evazali me pakha chata aga khega batam wo saba chata atakula de kota cha tindu zaw leta kota phangai te wo so pita lo hoka leta achon e phanga sapa wo so hi o pita sumina suraleta achon e phanga sapa wo so hi o pita he april khachulen heta kota pakhan ta achon e meni da chu he wo sa pita he khulalian heta no pono za long time disti chulo de leta bruki za he survey na von he eta hakula leta cha phanga sabta november thapa len kitan conversion ni he pita khati kita cha one za chu vo povia eta
ama kha za cho vo ko ve lai lo ma ta cha atakula le ta ma lo sai opa cha pa cha o cha kha cha ma bo ki ti cha sala ma cha lo nga sa ma mission pastor chule chali ngai tam pida on lawa 30 sengai ta ripon hot me ba pisita atmi he nampa tho chola le ta embaby success ta ma ta ki ma amobo edalukatas bubjidwa to len bi sa pita ana he ti dum zaw le ta mon ha tu cha ta la a piang po acha to hala he bru lai tlang le ta ko ran ho tu rupa ni ya in pa thun chunga tukin jinga kan ko ran lukacha spingin lom thu kan thil ni kan lom tuk chewe hun chatak min pe bangin lom tuk ke kha amadu suchi chan cha ta he ama the powari cha ta he to la ha ta sarali national sapli ta ngeli vo ta chon cha ta mela de ti lekhata ma bu khatlo no tam vo sa cha ta ma cha a baby nge chin va ta headquarters ta fil vo be va ta ima mission pastor na tam no no sangai to ko thapi ti mi pa da di ma lu the inda la mp vo be pa khai ha ya ma no cha ta am so lai ma lu ngai to ko am phangai to ko na ra ju dai ti ri po zimni khitla zitlo hi wa chun nei sila sa to je mara on na to im pa cha pi mangai to ko di vo na di ko cha vo ri chi ha khata atana he quarter je sa wa pi mangai to ta china so je pi mangai to ko ta abe kha za ke mi pa cha tu le dai ma pa sai na ana ta bi na mi pin to ta sa hin po lu ru so ni vi li ma he a pi mangai to ko na ta kha a chi ta va bai khan ta he ona tu wa cho bên cha le le hai pastor cha la ha mano cha ta ti me de ti le ta he ha be ta tlan je me ne pi ta le ngai to ko te me je mo pi ta va le ngai ta pi ta he to li ko te me la de ti le ta be le ta nge pa le pa nyen chou ta mo hi o va na ta busy society of ta be le ta ma nge pa na ji ma va pa ni o va cha sala ta kha chi ta te ba khai te ko cha ma le ngai te ko te me he mezidwa ta beita tlanje mine pita heleta saton he sin he no chata singai te ko mi je phako ra anando ko pangai ta bia ko changko hala boi te nunu la he sin he no cha mi pangai te ko amma ne ba chaba ta ma keeping ya ama cho phanga sa ba keeping ya to zabai pa sil pangai te ko ta kha kham de su bo chata be khaza ba ta to thile ta ma pa ni khai on cha ta kha bor khai ti ko cha bor ngai ti ko